Sudai kathang logai chung. Jeng makan sungkai thogkha because already really thogkha khira logai chungna. 2026 में must be वो मेरा शादी हो जाएगा. Oi, omay oi, omay lili, o lili, o kijwa bata, kijwa kirio, lili, ang kirio, lili ng kiria, lili ng kijwa kiria, ang kirio, ang ruwa mo kirio, ang kijwa mo kirio. Ih, Thaijiya, bener aku kamu, mane, dah kicibok masa, kirio. Adi lili no tabok she bo thunggoi payoi mudok makhaka ayoi pokoloi Thogkha lili jang nai kha khale ji हमको करीब से फिर आपके नसीबों में बरसात हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो लग जा गले शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. Good morning, welcome back to my channel. How you all Thogkha chat bener. Bosya ko Philippines India ko tunggu hina ang saka so there to subo kaisa ano comment na yo kaisang banpara replay mo kaidiya mo sako je oijang chini domra chora hinai oijang se tunggu hinai saka mo alo saka je o ni basha okra boro dasilai boda ki thoijak hinai saka so tu bok bai lai ai jobo chung sibia chung bok bol dumna chara si tunggo hibi si bat bok optik kadek dia bok bai lai chung ai jobo opte hai kai kontek maya kho kadek dia ko chung sibia ko ai kadek ma uya ko sibia bare kai thai ang lai sibia khade Wahan ani kisirok halai aro ibung khade chapila asagira tawang hundai dong khamosara urja rusun piaaj hasingla urkha to sudai kathang logai chungnai abo jeng makan sungkai thogkha because already really thogkha lagai taw sungni jogal gano khade khira no rogai khira rogai songnai so ibu khai ani pisi rok ainjuk rongni ro Khaimani bongno chini chung churong na kisa kai mui bangkai halka ainjuk rongno bo tapre chno bo tabo khai songgano Thogkha maini sungoi ani thogkha yangrok puja ongbai kirio ani yangrok thupu mani le ani yangrok thupuja nei khasile ya khaina thalo maini sungda ani me khasa ang may sumira kamajar ke Wahan no naigano. Oh my god. Wahan thongnai kini lai buji man kha. Saboning
Bakhan favorite comment khay isa di bajika de guys jo tabogi mangkhade chini bari ni masimi Bakhan tabog imana kisar kana because ang mới cả đi uống kha si có đi khai saka ni ko apa lu kha तो तबक वाखान सुंगई बाइखा बिखाय आबो सुंगई बाइखा A few moments later. हे तना नि भिडियो को फाया ओ सिखा तमु काले खा ओय ओय को ani sister bayam để ani sister đi chăng này không anh khăn là bị siêu cỏ chăng hello để con khai tú mày có khai à video khai à mặc hàng suya Jinia again Jinia nó go phai ka tăng tao Jinia nó sago je chung mùi ru tung niu một số kha hi nơi yêu có sẽ ra free rồi go chung mùi ru tung go anh à phak jama khai ơi tâm đi tuli Jinia pa lên nhà ni friend cheruni theke mobile tao có chung friend le to bo bạc sa nó khai ani sister nó khai ơi Jinia pa lên ni channel rong bai jama khai ơi chung dal ra một không một video rồi lại yo mùi ru tung go bol rock lại yo तो हमने बाका कभी से मोइनु तो नु तो खा तर परे पिकनिक बो जानी मुझसे जा चेरा फुली पिकनिक जामानी अभी तुम्हारी ये गाना मेरी आवाज़ कॉपीराइट उठे तो खबर आसे बंद खाई दिबा निनो गान कबि फुरग्रा दिबा कबिर कानो ए मस्त मुझे मैं क्यूटी पिकी है मैं खाती हूँ घर की मुझे क्यूटी हिंदी सगाना तुम अभी क्या खाना चाहती हो इस वक्त मैं अभी मैगी खाना चाहती हूँ तुमको इतना मैगी क्यों फेवरेट होती है हमारी जब बुशो होती है जब हम मैगी या नूडल्स को करते हैं तो जिनिया मास भी हमारे यहाँ पे आके वो नूडल्स या मैगी खा जाती है तो फिर एक बात बोलो और तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो मैं जिंदगी में ब्यूटी पार्लर चाहती हूँ अच्छी बात है तुम जिंदगी में ब्यूटी पार्लर की शॉप खोलना चाहती हो ब्यूटिशियन होना चाहती हो ओके फाइन वेरी गुड कब शादी करेंगे मैं कब शादी करूँगी मैं इस साल तो शादी नहीं करने वाली क्योंकि ये साल तो चला जाएगा जा चुकी है ऑलरेडी सो देखती हूँ नेक्स्ट ईयर में मैं शादी करना चाहती हूँ ये मेरा विश है अगर नेक्स्ट ईयर नहीं है तो 2026 में मस्ट भी वो मेरा शादी हो जाएगा और बताओ मेरे को मैं अकेला तो अकेला मैं अकेला तू अकेला तू अकेला मैं अकेला guys ang video Khaimani raya तो जीनिया फेंक लाई बोए से वीडियो खलाई जाओ तुम्हारी इतने बाल लंबे हैं